uyafunda lekhona ukuthi makhi ungawazi nawe uzoyifunda lekhona. Haleluya. Lasifunda khona bazalwane sikhulume indaba yaJesu. Lufikile lesihlanu iGood Friday wabethelwe esiphambanweni. Nekhona bazalwane. Uthena kasabetheliwe esiphambanweni masilahla gezi izandla. Athanga ilibona icala. Basukuma bakaJuda. Bathi mbethelele. Nekhona bazalwane. Bathi bazalwane. Bathi mbethelele. Lithi iBhayibheli uthi Pilato hayi angizukumbethela mina ngibetheleni. Nekhona bazalwane. So bathatha isinqumo bamthatha Jesu bayombethela. Nekhona bazalwane. Sekufikile isikhathi naPetro walahlekelwa ithemba. Lithi iBhayibheli abekele nasemlilweni. Iyamkhomba intombazane ithi nangu umuntu ofana naye. Wamphika Petro wathi angimazi lo muntu ekhuluma. Nekhona bazalwane. Nekhona amakhosi. Wathi angizani? Angimazi. Iyaqakana lento yaJesu ngoba lithi iBhayibheli waphinda wesifazane wathi lalela livile ukukhuluma kwakhe. Ufana naye. Even mina bazalwane. Even ukukhuluma kwakhe kunjani bazalwane? Ufana naye. Yaphika indoda yathi angimazi lo muntu ekhuluma. Nikhona bazalwane. Abafundi-ke sekufika isikhathi sebaqashile ngenxa yovalo nangenxa yokusaba. Nikhona bazalwane. Baqashile ngenxa yani? Nangokwesaba. Sebaqashile lithi iBhayibheli sekusukuma abantu besifazane. Ababili lithi iBhayibheli kwasekuseni. Kwamathi loyo ukhuluma nomunye ngubani ozosusa ilizwi. Nikhona bazalwane. Ngubani ozokwenza njani? Kusukuma abantu besifazane amadoda kasile. Ayesaba amadoda sabufulawa ngamadoda. Kodwa kusukuma abantu besifazane labathi siyamazi Jesu asaphila siyakholwa nguye noma asafile. Nikhona. Lithi iBhayibheli-ke sebayabuzana bathi-ke sokwenzanjani ngoba thina kunenkonzo ekufanele siyoyenza. Yesu amadoda ambulalile bathi kunenkonzo ekufanele siyoyenza. Lithi iBhayibheli bathi hayi asahamba. Bawasahamba landleleni. Kuyavuka ukuthi kodwa ngubani uzosisusa ilizwi ngoba amadoda wasela. Ungathi kulamalanga lapha kukhona abafazi abanjalo. Kabathi sifakade kuyekhonza inkosi. Bathi ngubani ozosisusa ilizwi. Ngubani ozokwenza njani bazalwane? Yathi siyaphansi komkhonza uNkulunkulu. Bathi kunento esibambile ngubani ozosisusa ilizwi. Noma likhona into kodwa abantu besifazane lithi iBhayibheli babuzana bayakhona. Abaqala ukuthi asinamandla. Abaqala ukuthi angeke senzele ukho. Bathi noma likhona noma kabithi siyakhona. Ngubani ozosisusa ilizwi. Kona sibeka ngabantu abafana. Yasehlala abazozogamo. Kuthi babashimani ngena. Noma kasiko siyakhona siyakhona. Bakhona inabantu abasifazane abazalwe ngo-2024. Nabazothi noma sikhona ezinye. Noma sinyathele izozwane. Bathi asiyekeli siyakhona. Noma baseba bakhuluma kabi. Noma basiyala bathi siyakhona. Noma bangasuki. Sebalibelele nathi. Asiyeki lento siyakhona. Bakhona inabantu abasozane. Bakhona inabantu. Basasingelele lento siyakhona. Bakhona inabantu abangakhonjani. Bathi yebivangeli selidelelekile. Yebivangeli sekudlalwa ngalo. Yebivangeli sekubuyiswa ngalo. Ikhona elimile ekhuleni. Asiyekeli siyakhona. Sasiyazani bazalwane. Siyakhona. Sasiyazani bazalwane.
Sisacela kakhulu.